karibu muri sale. Thank you. Murakaza neza ku ijwi ry'ukuri. Uyu munsi turi mu karere ka Karongi, aho twaje gusura inzu y'amateka, uburanga n'amatsiko, Château Le Marara. Ahantu Bruce Melodie na Element Eleee bakoreye indirimbo yakunzwe yitwa Fou de Toi. Ariko se ni iki cyihishemo gituma abantu bayikunda cyane? Château Le Marara ni iyihe? Ni inzu ifite imiterere nk'i Burayi. Chateau iri mu misozi ihanamye ya Karongi ireba mu kiyaga cya Kivu. Yifite imiterere ituma umuntu winjiyemo yumva nk'ugiye mu kindi gihugu. Amadirishya manini, igisenge kidasanzwe n'igikoni kiri muri Lake Kivu n'ibyumba bya King. Amateka y'inzu ni yubatswe n'umushoramari washaka kuzana ubukerarugendo bugezweho mu Rwanda. Hari inkuru zivuga ko yari igenewe kuba hoteli ya relax ariko igahindurwamo igicumbi cy'imyidagaduro n'ubuhanzi. Ubifatwa nk'imwe mu nyubako zidasanzwe zibereye gukoramo filime, indirimbo n'amafoto akurura abantu. Indirimbo Fou de Toi yahakorewe gute? Element Eleee na Bruce Melodie bahisemo Chateau Le Marara kubera ko isa neza nk'igitangaza. Bruce Melodie yaririmbiye muri salo yayo y'ubururu, akina amashusho mu busitani bugezweho. Ibyumba byayo n'imiryango minini n'umwuka watembera byatuma video iba isa neza cyane. Amashusho yafashwe mu buryo bw'igitangaza bwa relax vibes kandi byatumye inzu irushaho kumenyekana. Ibyano bavuga kuri Château Le Marara. Abatari bake bavuga ko inzu irimo amayobera. Yanditse mu mateka nk'idafite nyirayo kugira ngo yigaragaze ku mugaragaro. Hari abavuga ko bayigenamo gusa mu gihe harimo ibirori cyangwa ibikorwa bikomeye. Ifite umutekano ukomeye ndetse biragoranye kuyirgeramo utabiherewe uburenganzira. Impamvu irimo kuba icyamara inyuma y'indirimbo ya Fou de Toi. Abantu benshi batangiye gushaka amakuru kuri Château Le Marara. Abanyamakuru, abahanzi n'abakora amafilime batangiye kuyisaba nk'aho bahakorera imishinga. Ifite umwanya wo kuba studio, location y'amafilime no kwifotorezaho ubukwe n'amavideo y'indirimbo. Ese ushobora kuyisura? Si ahantu hafunguye kuri buri wese, ariko ushobora kuyigeramo nuramuka usabye uburenganzira. Haravuga ko hari gahunda yo kuyigira restaurant yihariye cyangwa se boutique hotel y'abashitsi bake. Ifasha guteza imbere Karongi nk'ahantu nyaburanga hataramenyekana cyane. Dusoza n'iki watekerezaho? Wari warigeze wumva Château Le Marara? Ese wayisura uramutse ubiherewe amahirwe? Kanda subscribe, like, share and comment iyo dukomeze gukurikirana ijwi ry'ukuri.